Il-Velja tal-Għajt il-Kbir. Skont Sant'Ugustin hija l-om tal-Fġieli Qaddisa. Mixja li tibda fi skiet u dlam, elementi sinonimi mal-qabar. Episodju li Ġesu ma jaħrabx u li għalhekk dan m'għandux l-aħħar kelma fil-ħajja. Mal-fjamma tal-blandun jinxteret id-dawr minn persuna għall-oħra. Tradizzjoni mnebħa mill-Vanġelu skont San Luqa li fih aħna msejħin inġorru l-imsiebaħ tagħna bistennija għall-mulej. Dan id-dawr kull sena f'din il-lejla jasal ukoll għand eluf ta' katekumeni minn madwar id-dinja li jirċievu s-sagramenti ta' dħul, il-Magħmudija, il-Griżma u tqarbin. Għalhekk l-ewwel u l-aħħar ittra tal-alfabet Grieg. U għalhekk is-sena fuq il-blandun għax tiegħu iż-żminijiet u tiegħu il-preżent. Kif id-dawl jimla l-komunitajiet tagħna llum, il-mużika wkoll terġa' tieħu l-ħajja fil-Knisja. Bl-ewwel innu jkun l-Exultet li jmur lura sal-ewwel 300 sena tal-Knisja. F'dan l-innu Ġesu proklamat bħala d-dawr mistenni minn ġenerazzjoni għall-oħra tal-poplu fil-Kotba Mqazza. Fih, il-blandun deskritt bħala opra tan-naħal u f'testi iżjed antika tal-Exultet din il-ħidma tan-naħal kienet mogħtija aktar prominenza. San Ġwan Kriżostmu fil-5 seklu eżar tan-naħla fost l-annimali kollha mhux biss għall-bżulija, iżda xtagħti l-frott biex jitgawda mill-oħrajn. Propju l-missjoni tal-Knisja li f'mixja mar-Reġina Omna Marija tingħata biex iddewwaq il-ħlewwa tal-mulej lid-dinja. Il-lejla tajba lil kulħadd. Nilqawkom ġewwa l-Konkatedral ta' San Ġwan fil-Belt Valletta fejn il-lejla l-Arċisqof Charles Scicluna se jmexxi l-liturġija tal-Fġieli tal-Għid u flimkien ngħixu mill-ġdid il-ġrajja tas-salvazzjoni tagħna, il-qawmien tal-mulej mill-imwiet. Matul dan il-lejl qaddis, numru mdaqqas ta' persuni minn nazzjonijiet differenti se jirċievu s-sagramenti tal-bidu tal-ħajja nisranija fil-Knisja Kattolika. Nitolbu sabiex il-mulej ibierek u jkompli jsaħħaħ il-fidi ta' dawn il-persuni li naqdu ma' Ġesu Kristu fil-Knisja Kattolika. Mulej, nitolbu sabiex il-poplu Talla jankra ruħu fi Kristu, għax fih biss hija salvazzjoni tagħna, huwa biss jagħti sens lil ħajjitna. Ħuti eżis dan il-lejl qaddis li fih Sidna Ġesu Kristu għadda mill-mewt għal-ħajja, il-Knisja tistieden lill-ulieda kollha imxerda mad-dinja biex jinġabru ħalli jisru u jitolbu flimkien. Jekk il-għajt tal-mulej infakruh bis-smieħ tal-kelma ta' Alla
u biċ-ċelebrazzjoni tal-misterju tiegħu aħna nimtlew bit-tama li nissieħbu ma' Kristu fir-rebħ tiegħu fuq il-mewt u li ngħixu miegħu f'Alla. Nitolbu. U Alla li permezz ta' ibnek xħett fil-fidili tiegħek in-nar u d-dija tiegħek qaddes dan in-nar. U għatina li f'din il-festa tal-Għid nitħeġġu b'xewqat qaddisa biex iseħħilna naslu b'qalb safja fis-sema għal festa bla tmiem fid-dawl tiegħek ta' dejjem bi Kristu Sidna. Kristu il-bieraħ u l-lum, il-bidu u tmiem, l-alfa u l-omega, tiegħu iż-żminijiet, lilu kull glor u l-eternità, lilu kull glorja u seta, għal dejjem ta' dejjem. Amen. Bil-pjagi tiegħu qaddisa u glorjużi. Iħarisna. U jżomna. Kristu il-Mulej. Amen. Id-dawl ta' Kristu li qam glorjuż mill-imwiet, mill-qlub u l-fema tagħna ikeċċi id-dlamijiet.
الدولة كريستو الدولة كريستو الدولة كريستو
il-mulej jkun f'qalbek u f'ommok biex tħabbar kif jixraq il-ferħ tal-għajt fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Stand by. Chance our gun to. Jifirħu l-tajja tal-anġli fis-sema, jifirħu l-għaddejja tal-Alla, ħaddu it-tromba fis-salvazzjoni tana u tħabbar ir-rebħa ta' Sultan kbir. Tifraħ ukoll l-art mimlija b'dali dawl tal-aġeb u fid-dija tas-Sultan ta' dejjem ħajara fil-ħolqien kollu li uħeles midlamijiet li ħakmuh. Tifraħ ukoll omna l-Knisja mqazza kollha mżejna bid-dija ta' dawlek sabiħ u ħajjidwu l-ħitan ta' dan it-tempju blajja ta' fer tal-poplu miġbur fih. Il-mulej ma'kom nerfo lubna l-fuq nizuħar li l-mulej għallatana sewa u xira ta' sew li b'qalbna u ruħna kollha nerfgħu leħinna biex infaħru lil Alla li ma jidhirx il-Missier li jista' kollox u lil Sidna Ġesu Kristu ibnu il-waħdini u ħallas għalina lil-Missier etern id-dejn li kien għamel Adam u bid-dem għażiż tiegħu li xerret għalina
condanna li ħadna fil-bidu. Araw edin namlu il-festa tal-Eid, meta jnatel dak il-ħarruf veru li b'demmu ikkonsagra il-bibin tal-fidi ili. Dan huwa il-lejl li fih żmien ilu idħriġ lill-Missirietna u liet Iżrael mill-Eġittu u għaddejthom fl-inxib fil-baħar tal-qasab. Dan mela huwa il-lejl li fih tkeċċew id-lamiet ta' dnubitna permezz tal-kolonna tan-nar. Dan huwa il-lejl li fih id-dinja kollha min jemmen fi Kristu jiqaċċad kull trabta ħażina, jeħles mid-dalma ta' dnubitu, jikseb il-grazzja u jissieħeb mal-qaddisin. Dan huwa il-lejl li fih Kristu eret il-jasar tal-mewt u għam rebbieħ fuq is-seta tal-ħażen. Xi knina tal-aġeb oġbok turi mana, xi mħabba u żalima bħala biex tajt lill-ibnek stess għal-mewt ħalli tifdil il-min kien il-sir. Kem tassew ma setax jinħarab id-dnub ta' Adam biex tħassar bil-mewt ta' Kristu. O xiħtija kinja kienet la darba stħaila fedde kbir bħal dan. Jalla mela bil-misteru ta' dan il-lejl qaddis jinqeret il-ħażen titnaddaf kull ħtija jissaffa kull min waqa' fi dnub jimtela bil-ferħ kull min huwa jimnikket. Xlejl ta' bil-ħaħini meta il-ħwejjeġ tas-sema jingħaddu ma' dawk tal-art dak li hu tal-Alla ma' dak li hu tal-bniedem. Brat il-ħajr għal-grazzja ta' dan il-lejl, il-għamela missir għaddis, l-offerta solenni ta' dan il-blandun, ma'mul mix-xama ta' naħal. Din l-offerta ettamililek il-Knisja imqazza permezz tal-ministri tagħha bħala sagrifiċċju ta' tifħir ta' filgħaxija. Għalhekk mulej
nitolbuk biex dan il-blandun ikkonsagrat f'ġieħ ismek jibqa' jered sal-aħħar bla eda id-dlamijiet ta' dan il-lejl. Inti l-qow bħala fwiħa ħelwa qudiemek ħajsir ħaġa waħda ma' dawl tas-sema. Jalla il-kewba ta' filgħodu x'kien jisbaħ issibu għadu jaqbad dik il-kewba li qatt ma tgħib jiġifieri Kristu ibnek li meta qam mill-imwiet xerret id-dawl u slim fuq il-bnedmin kollha u issa jgħixu jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ħut Jeżis, aħna tajna bidu solenni għaċ-ċelebrazzjoni ta' dan il-lejl qaddis. Ejjew issa ninġabru f'qalbna ħalli nisemgħu il-kelma ta' Alla. Indawru ħsibijietna fuq dak kollu li fl-imoddi Alla għamel biex jisalva lill-poplu tiegħu u kif l-aħħar batinna lill-Ibnu biex jifdina. Nitolbu biex din l-emil ta' salvazzjoni li hu l-misteru tal-għajt tagħna Alla jwaslu sal-aħħar sal-fidwa sħiħa. Nistgħu nitfu xema ħan nisemgħu il-kelma tal-Alla. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. Fil-bidu Alla ħalaq is-sema u l-art u kien għalt l-art taħwit u baħ u d-dlam kien fuq wiċċ l-abbissi u fuq wiċċ l-ibħra kien jittajjar l-Ispiritu ta' Alla. U qal Alla ħajkun id-dawl u d-dawl sar. U ra Alla d-dawl li kien tajjeb u Alla firet id-dawl mid-dlam u d-dawl Alla semmih jum u d-dlam sejjaħlu lejl u dalam u sabaħ l-ewwel jum. U qal Alla ħajkun hemm medda f'nofs l-ilmijiet u tifret ilma minn ilma. U Alla għamel il-medda u firet l-ilma ta' taħt il-medda mill-ilma ta' fuq il-medda. U hekk sar. U l-medda Alla semmija sema u dalam u sabaħ it-tieni jum. U qal Alla ħajinġemgħu naħa waħda l-ilmijiet ta' taħt is-sema u jidher li nxif. U hekk sar. U sejjaħ Alla li nxif art u l-ġema tal-ilma sejħilha baħar. U Alla ra li kollox kien tajjeb. U qal Alla ħatnibbet l-art il-ħaxix, ħaxix li jagħmel iż-żerriegħa, siġar li jagħmlu l-frott biż-żerriegħa ġo fih skont għamlithom fuq l-art. U hekk sar. U nibtet l-art il-ħaxix, ħaxix li jagħmel iż-żerriegħa skont għamlietu, u siġar jagħmlu l-frott biż-żerriegħa skont għamliethom. U ra Alla li kien tajjeb, u dalam u sabaħ it-tielet jum.
U qal Alla, ħajkun hemm imnariet fil-firxa tas-sema biex jifirdu l-jum mill-lejl u jkunu sinjali għat qassim ta' żminijiet tal-jiem u tas-snin. U jkun hemm imnariet fil-firxa tas-sema biex idawlu l-art. U hekk sar. U għamel Alla żewġ imnariet il-kbar, l-imnara l-kbira biex triġi l-jum u l-imnara żgħira biex triġi l-lejl u l-kwiekeb. U Alla qiegħdhom fil-firxa tas-sema biex jiddu fuq l-art u jreġu l-jum u l-lejl u jifirdu id-dawl mid-dlam. U Alla ra li kien tajjeb u dalamu sebaħ ir-raba' jum. U qal Alla, jiżet l-ilma bi kotra ta' ħlejjaq ħajjin u jittajru tjur fuq l-art fil-wesa ta' smewiet. U Alla ħalaq il-ħut il-kbir u l-annimali kollha li jitkaxkru li bihom miżawt l-ilma skont ġenshom u t-tajr bil-ġwienaħ skont ġenshom. U ra Alla li kien tajjeb. U berikhom Alla u qalilhom, weldu u oktru u imlew l-ilma tal-ibħra u joktor it-tajr fuq l-art. U dalamu sebaħ il-ħames jum. U qal Alla, ħadd nissel l-art ħlejjaq ħajja skont ġenshom, bejjem tad-dar, annimali li jitkaxkru, u bejjem selvaġġi skont ġenshom. U hekk sar. U għamel Alla l-bejjem selvaġġi skont ġenshom u l-bejjem tad-dar skont ġenshom u l-ħlejjaq kollha li jitkaxkru fuq l-art skont ġenshom. U ra Alla li kien tajjeb. U qal Alla, ħanamlu l-bniedem fuq is-sura u xbija tagħna u jaħkmu fuq il-ħut tal-baħar u fuq it-tajr tal-ajru, fuq il-bejjem tad-dar u fuq il-bejjem selvaġġi u fuq il-ħlejjaq li jitkaxkru fuq l-art. U Alla ħalaq il-bniedem fuq xbijietu, fuq xbijiet Alla ħalqu, raġel u mara ħalaqhom. U berikhom Alla u qalilhom, nislu u oktru u imlew l-art u aħkmuha u saltnu fuq il-ħut tal-baħar u t-tajr tal-ajru u l-ħlejjaq kollha li jitkaxkru fuq l-art. U qal Alla, araw, jiena tajtkom il-ħaxix kollu li jagħmel iż-żerriegħa fuq wiċċ l-art u s-siġar kollha li jagħmlu l-frott biż-żerriegħa. Dawn kollha jkunu għall-għajxin tagħkom u l-bejjem kollha selvaġġi u t-tajr kollu tal-ajru u l-ħlejjaq kollha li jitkaxkru fl-art li fihom nifs il-ħajja nagħtihom il-ħaxix kollu aħdar għall-għajxin tagħhom. U hekk sar. U ħares Alla lejn kull ma kien għamel u ara kollox kien tajjeb ħafna u dalamu sebaħ is-sitt jum. U hekk tlestew is-sema u l-art bit-tagħmir kollu tagħhom. U fis-seba' jum Alla temm ix-xogħol tiegħu kollu li kien għamel u waqaf fis-seba' jum mix-xogħol tiegħu li kien għamel. Verbum Domini. Flimkien. Sewwa il-kelma tal-mulej, kollox bil-fedeltà u għamel u jħobb id-drittu s-sewwa bit-tjiba tal-mulej mimlija l-art. Bil-kelma tal-mulej saru smewiet u b'nifs fommu t-tiżjien kollu tagħhom. Bħal fġarra l-mijiet ġabar u l-ibħra l-kbar fimħażen. Ħini il-ġens li l-mulej u Alla tiegħu
il-poplu li jużel burtu mill-loli ta' smewi tiħares il-mulej u jara l-bnedmin kollha. Ruħna tixxenna għal-mulej u lajnuna u t-tarka tagħna. Ħatkun mulej it-tiba tiegħek fuqna kif fiki it-tama tagħna. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti tqassam bordni tal-għaġeb l-emejjel kollha tiegħek. Għamel li l-mifdin tiegħek jifmu li l-ħolqien fil-bidu tad-dinja ma kienx emil aqwa u akbar minn dak li seħħ fil-milja ta' żminijiet bis-sagrifiċċju tal-ħaruf tal-għajt tara li hu Kristu li għajxu jisaltan għal dejjem ta' dejjem. A reading from the book of Exodus. The Lord said to Moses, "Why are you crying out to me? Tell the Israelites to go forward, and you lift up your staff, and with hand outstretched over the sea, split the sea in two, that the Israelites may pass through it on dry land. But I will make the Egyptians so obstinate that they will go after in them. Then I will receive glory through Pharaoh and all his army, his chariots and charioteers. The Egyptians shall know that I am the Lord when I receive glory through Pharaoh and his chariots and charioteers." The angel of God, who had been leading Israel's camp, now moved and went around behind them. The column of cloud also, leaving the front, took up its place behind them, so that it came between the camp of the Egyptians and that of Israel. But the cloud now became dark, and thus the night passed without the rival camps coming any closer together all night long. Then Moses stretched out his hand over the sea, and the Lord swept the sea with a strong east wind throughout the night, and so turned it into dry land. When the water was thus divided, the Israelites marched into the midst of the sea on dry land, with the water like a wall to their right and to their left. The Egyptians followed in pursuit. All Pharaoh's horses and chariots and charioteers went after them right into the midst of the sea. In the night watch, just before the dawn, the Lord cast through the column of fiery cloud upon the Egyptian force a glance that threw it into panic. And he so clogged their chariot wheels that they could hardly drive. With that, the Egyptians sounded the retreat before Israel, because the Lord was fighting for them against the Egyptians. Then the Lord told Moses, "Stretch out your hand over the sea, that the water may flow back upon the Egyptians, upon their chariots, and upon their charioteers." So Moses stretched out his hand over the sea, and at dawn the sea flowed back to its normal depth. The Egyptians were fleeing head-on towards the sea when the Lord hurled them into its midst. As the water flowed back, it covered the chariots and the charioteers of Pharaoh's whole army, which had followed the Egyptians into the sea. Not a single one of them escaped, but the Israelites had marched on dry land throughout the midst of the sea, with the water like a wall to their right and to their left. Thus the Lord saved Israel on that day from the power of the Egyptians. When Israel saw the Egyptians lying dead on the seashore and beheld the great power that the Lord had shown against the Egyptians, they feared the Lord and believed in him and in his servant Moses. Then Moses and the Israelites sang this song to the Lord.
flimkien? I will sing to the Lord, for he is gloriously triumphant. Horse and chariot he has cast into the sea. My strength and my courage is the Lord, and he has been my Saviour. He is my God. I praise him. The God of my father, I extol him. The Lord is a warrior. Lord is his name. Pharaoh's chariots and army he hurled into the sea. The elite of his officers were submerged in the Red Sea. The floodwaters covered them. They sank into the depths like a stone. Your right hand, O Lord, magnificent in power. Your right hand, O Lord, has shattered the enemy. You brought in the people you redeemed and planted them on the mountain of your inheritance, the place where you made your seat, O Lord, the sanctuary, Lord, which your hands established. The Lord shall reign forever and ever. Let us pray. O God, whose ancient wonders remain undimmed in splendor even in our day, for what you once bestowed on a single people, freeing them from Pharaoh's persecution by the power of your right hand, now you bring about as the salvation of the nations through the waters of rebirth. Grant, we pray, that the whole world may become children of Abraham and inherit the dignity of Israel's birth through Christ our Lord. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Dan jgħid il-mulej, intom li bikom laċ, ejjew għall-ilma, intom ukoll li m'għandkomx flus. Ejjew ixtru u kulu b'xejn, inbitu ħalib bla ħlas. Għaliex taħlu fluskom f'dak li mhuwiex ħobs u ġidkom f'dak li ma jxebbax. Isimgħu minni u tiklu tajjeb u ruħkom titpaxxa bikel bnin. Għatuni widen u wersqu lejja, isimgħu u tieħdu r-ruħ. Nagħmel patt magħkom għal dejjem biex iseħħu il-favur imweda lil David. Ara, jiena qed tuxut fost il-ġnus, prinċep u leġislatur fuq il-popli. Inti ġens li ma tafx bih is-sejjaħ, ġnus li ma jafukx jiġru lejk minħabba fil-mulej Alla tiegħek, il-Qaddis ta' Iżrael, għax lilek żejjen bil-ġieħ. Fittxu l-mulej sakemm tistgħu issibuh, sejħulu sakemm hu fil-qrib. Ħajħalli triqtu l-midneb u l-bniedem il-ħażin femitu. Ħajjerġa' lura għand il-mulej u jħenna għalih.
Ant Alla tagħna għax hu jaħfer ħafna. Il-fehmiet tiegħi mhumiex fehmietkom u t-triqat tiegħi mhumiex triqatkom. Oraklu tal-Mulej. Għax daqs kemm huma ogħla smewwiet mill-art, daqshekk ieħor huma triqati il fuq minn triqatkom u l-fehmiet tiegħi mill-fehmiet tagħkom. Bħalma x-xita u s-silġ jinżlu mis-smewwiet u ma jerġgħux lura mnejn ġew bla ma jsaqqu l-art, imma jġeluha tnissel u tnibbet u tagħti ż-żerriegħa lil min jiżra u l-ħobs lil min jiekol, hekk jiġri minn kelmti. Hija toħroġ minn fommi u ma terġax lura vojta, imma tagħmel dak li joġob lili u ttemm dak li nkun batta tagħmel. Verbum Domini. Kolkom ferħana timlew l-ilma mill-lejun tas-salvazzjoni. Flimkien? Ara, Alla is-salvazzjoni tiegħi. Jiena nittama u ma jkollix mniex nibża, għax qawwiti u għanjieti u l-Mulej, għalija sar is-salvazzjoni. Kolkom ferħana timlew l-ilma mill-lejjun tas-salvazzjoni. Roddu ħar lil-Mulej, sejħu ismu, għarfu lil-ġnus bl-emejjel tiegħu, xandru li jismu huwa fil-għoli. Għannu lil-Mulej għax għamel ħwejjeġ kbar. Ħajkun dan magħruf mal-art kollha. Aqbeż bil-ferħ, għanni int li tagħmmar f'Sion, għax kbiru f'nofsok il-Qaddis ta' Iżrael. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti waħdek it-tama tad-dinja. Fom il-profeti tiegħek inti ħabbart minn qabel il-misteri li seħħu fi żminijietna. Ħares lejna bisliem u qawwi x-xewqat tal-poplu tiegħek għaliex ħadd mill-fidili tiegħek ma jista' jimxi l quddiem fit-tajjeb jekk ma tkunx inti stess li tnebħu bi Kristu Sidna. A reading from the book of the prophet Ezekiel. The word of the Lord came to me, saying, Son of man, when the house of Israel lived in their land, they defiled it by their conduct and deeds. Therefore I poured out my fury upon them because of the blood that they poured out on the ground, and because they defiled it with idols. I scattered them among the nations, dispersing them over foreign lands. According to their conduct and deeds, I judged them. But when they came among the nations, wherever they came, they served to profane my holy name, because it was said of them, These are the people of the Lord, yet they had to leave their land. So I have relented because of my holy name, which the house of Israel profaned,
among the nations where they came. Therefore say to the house of Israel, Thus says the Lord God, Not for your sakes do I act, house of Israel, but for the sake of my holy name, which you profaned among the nations to which you came. I will prove the holiness of my great name, profaned among the nations, in whose midst you have profaned it. Thus the nations shall know that I am the Lord, says the Lord God, when in their sight I prove my holiness through you. For I will take you away from among the nations, gather you from all the foreign lands, and bring you back to your own land. I will sprinkle clean water upon you to cleanse you from all your impurities, and from all your idols I will cleanse you. I will give you a new heart and place a new spirit within you, taking from your bodies your stony hearts and giving you natural hearts. I will put my spirit within you and make you live by my statutes, careful to observe my decrees. You shall live in the land I gave your fathers. You shall be my people, and I will be your God. Verbum Domini. Heart create for me, O God, and a steadfast spirit renew within me. Cast me not out from your presence, and your Holy Spirit take not from me. Give me back the joy of your salvation, and the willing spirit sustain in me. I will teach transgressors your ways, and sinners shall return to you. For you are not pleased with sacrifices. Should I offer a holocaust, you would not accept it. My sacrifice, O God, is a contrite spirit. A heart contrite and humbled, O God, you will not spurn. Let us pray. O God, who by the pages of both Testaments instruct and prepare us to celebrate the Paschal mystery, grant that we may comprehend your mercy, so that the gifts we receive from you this night may confirm our hope of the gifts to come. Through Christ our Lord. Gloria in excelsis Deo.
nitolbu. O Alla inti ddawwal dan il-lejl qaddis bis-seb tal-qawmin tal-mulej mill-imwiet. Għajjem fil-Knisja tiegħek l-ispirtu tal-adozzjoni biex aħna niġġeddu fir-ruħ u fil-ġisem u naqduk b'qalb safja. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Sant għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-Littra ta' San Pawlu Apostlu lir-Rumani. Ħuti, ma tafux li aħna l-koll li tammidna fi Kristu Ġesu tammidna fil-mewt tiegħu? Intfinna miegħu fil-mewt permezz tal-mamudija, sabiex kif Kristu kien imqajjem mill-imwiet permezz tal-qawwa glorjuża tal-Missier, hekk aħna ngħixu ħajja ġdida. Jekk aħna sirna ħaġa waħda miegħu f'mewt tixbaħ lil tiegħu, hekk ninaqdu miegħu fil-qawmin tiegħu mill-mewt. Dan nafu li l-bniedem il-qadim b'tagħna sallab miegħu biex jinqered dan il-ġisem ta' dnub sabiex ma nkunux aktar il-sira ta' dnub. Min imut jeħles mid-dnub. Jekk aħna mitna ma' Kristu, nemmnu wkoll li qatt ngħixu ma' Kristu. Nafu li Kristu qam mill-imwiet u ma jmutx aktar. Il-mewt m'għadix taħkem fuqu u li miet mid-darba l-dejjem għad-dnub. U issa li qiegħed jgħix għal Alla. Hekk ukoll intom għandkom tqisu lilkom infuskom mejtin għad-dnub, iżda ħajjin għal Alla fi Kristu Ġesu. Verbum Domini. Father, I announce to you the good news of Alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia.
ċimma nibħanejx unħabbar l-emejjel tal-mulej. Il-ġebla li warbu l-mennija saret il-ġebla tax-xewka, bis-saħħa tal-mulej seħdan, ħaġa tal-aġeb f'għajnejna. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, Lord. After the Sabbath, as the first day of the week was dawning, Mary Magdalene and the other Mary came to see the tomb. And behold, there was a great earthquake, for an angel of the Lord descended from heaven, approached, rolled back the stone, and sat upon it. His appearance was like lightning, and his clothing was white as snow. The guards were shaken with fear of him and became like dead men. Then the angel said to the women in reply, "Do not be afraid. I know that you are seeking Jesus, the crucified. He is not here, for he has been raised just as he said. Come and see the place where he lay. Then go quickly and tell his disciples, he has been raised from the dead, and he is going before you to Galilee. There you will see him. Behold, I have told you." Then they went away quickly from the tomb, fearful yet overjoyed, and ran to announce this to his disciples. And behold, Jesus met them on their way and greeted them. They approached, embraced his feet, and did him homage. Then Jesus said to them, "Do not be afraid. Go tell my brothers to go to Galilee, and there they will see me." Verbum Domini.
Għal darbtejn fil-Vangelu li għadna kemm smajna nisemgħu il-kliem tibżgħu xejn. L-anġlu lin-nisa li qed ifittxu katavru jgħidilhom tibżgħu xejn. Jien naf li qegħdin tfittxu lil Ġesu li kien imsallab. Mhuwiex hawn għaliex qam kif kien qal. U Ġesu wkoll jgħid l-istess kelma lid-dixxipli. Tibżgħu xejn. Morru waslu l-aħbar lil-ħuti. Tibżgħu xejn. Illum f'dan il-lejl qaddis il-biża' jintrebaħ mill-imħabba. Illum f'dan il-lejl qaddis aħna li nfittxu l-katavru ta' dnubietna insibu qabar vojt. Għax il-mulej rebaħ fuq id-dnub tagħna. Keċċa dlamijiet ta' qalbna. Illum il-mulej jgħidilna la tibżgħux. Illum ir-raj li taħajtu għan-naċ tiegħu jurina il-merat ta' dejjem. Illum il-qamħa li waqgħet fl-art biex ma tmutx, biex ma tibqax weħedha, imma tmut u tħalli l-frott, illum qed tara ħsad kbir. Nixtieq insellem lill-aħwa tal-mixja neokatekumenali li wara ħafna snin ta' dixxipulat illum solennement mal-Knisja qegħdin iġeddu il-wedjiet tal-Magħmudija. Vorrei ringraziare Eusebio e Giulietta che hanno partorito tanti figli spirituali. Grazie. I would like to greet our catechumens as you prepare to receive the great gift of baptism. Twice in the Gospel today, the Lord tells you, do not be afraid. Do not be afraid to follow Jesus. Do not be afraid. You are not following a dead man, but the risen Lord. Do not be afraid. You are being sent to bring to the world good news, news of peace, of joy, of redemption, of salvation. And as we rejoice in the resurrection of our Lord, who we cried as the crucified, we now rejoice looking onto his wounds as the sign of true love. And we commit ourselves, notwithstanding our sins, to follow him. Let us take the words of the Apostle to heart in this blessed night. Let us die to sin and rise to love and life. And whenever we falter, whenever our steps become weak, we will not lose heart. The words of Jesus today will re-echo in our hearts. Do not be afraid.
Ħuti eżis nitolbu lill-Alla l-Missier li jista' kollox biex isawwa bil-grazzja tiegħu fuq dan l-ilma. Ħalli daw kollha li fih jitnislu mill-ġdid jingħaqdu fi Kristu mal-welied adottivi ta' Alla. Cristo Addisa Maria Malla San Michele Angeli Addisa ta' Alla San Juan Battista San Giuseppe San Pietro, San Paolo, Sant'Andrea, San Juan, San Giuda Taddeo, Santa Maria Maddalena, San Stefano, Sant'Ignazio d'Antiochia, Santa Perpetua o Santa Felicita, Santa Agnese, Santa Agata, San Girgor, San Publio, Santo Estini, San Carlo Borromeo, Sant'Atanasio, San Basilio, San Martino, San Cirillo, San Metodio, San Benedetto, San Francesco, San Domenico, San Francesco Saverio, San Giovanni Maria Vianney, San George Breca, Santa Catarina ta' Siena, Santa Teresa ta' Gesù, Beato Nazio Falso, Beata Maria Deodata Pisani, Addisin kolla ta' Alla, Urihni namana, min kul deni, min kul tnu, mil-mewt ta' dejjem, bl-inkarnazzjoni tiegħek,
l-Spiritu Santu li xerrit fuqna. Li l-namidin bin wassal li dawn il-mażulin tiegħek għat-twelid ġdid mill-grazzja tal-Magħmudija. Għaddes mill-grazzja tiegħek dan l-ilma tal-Magħmudija għat-twelid ġdid ta' wliedek. Ġesu iben tal-ħaj. Kristus maħna. Kristu l-qattalb taħna. Ta' dejjem li tista' kollox, kun magħna bil-misteri tal-imħabba tiegħek bla tarf, u ibat l-ispiritu tal-adozzjoni biex toħloq popli ġodda li jiġu mwielda lik fil-fonti tal-Magħmudija, biex dak li seħ bil-qadijum li tagħna iseħ tassew bil-qawwa tiegħek tal-għaġeb bi Kristu Sidna. U Alla b'qawwa li ma narawjiex bil-għajnejn tal-ġisem, inti ħejjejt l-ilma li inti ħlaqt biex juri l-grazzja tal-Magħmudija. Fil-bidu tad-dinja l-Ispirtu tiegħek infirex fuq l-ilmijiet biex minn sa dak iż-żmien stess l-ilma jieħu fin-nifsu l-qawwa li tqaddes. Fl-ilma tad-duluvju inti tajtna sinjal ta' twelid ġdid biex bil-misteru ta' l-istess ilma jinqerdu drawwiet ħżiena u jitnislu drawwiet tajba. Inti għaddejt li l-uliet Abraham fl-inxief minn nofs il-baħar tal-Qasab biex il-poplu tiegħek meħlus mill-jasar tal-Farawun ikun ġbija minn qabel tal-poplu Muhammad. Ibne Ġesu Kristu wara l-Magħmudija tiegħu minn Ġwanni fl-ilma tal-Ġordan kien ikkonsagrat minnek fl-Ispirtu Santu. Waqt li kien imdendel mas-salib, ħareġ minn ġenbu ilma mħallat bid-demm. Wara li qam mill-imwiet, ordna lid-dixxipli tiegħu qalilhom morru u għallmu l-ġnus kollha u għamduhom fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Ħares mela mulej lejn il-Knisja tiegħek u iftila l-għajn tal-ilma tal-Magħmudija. Għamel li dan l-ilma jilqa fih il-grazzja ta' ibnek mill-Ispirtu Santu biex il-bniedem li inti ħlaqtu ġbija tiegħek jinħasel minn kull tidnis qadim ta' dnub permezz tas-sagrament tal-Magħmudija u mill-ilma u l-Ispirtu Santu jirxoxta bħala iben ġdid tiegħek. Nitolbuk mulej biex il-qawwa tal-Ispirtu Santu permezz ta' Ibne Ġesu Kristu tinżel fl-ilma ta' dan il-frondi. Biex daw kollha li bil-Magħmudija jindifnu fil-mewt ma' Kristu iqumu miegħu għal ħajja ġdida bi Kristu Sidna.
Fruti eżiż bil-misteru tal-għajt, aħna nfilna ma' Kristu fil-mamudija biex miegħu ngħixu ħajja ġdida. Issa li temmejna tħejja tagħna matul ir-randan, flimkien ma' damnħutna li se jistqarru l-firi tagħhom qabel isiru li talla bil-mamudija mqazza, inġeddu l-wedid tal-mamudija tagħna li bihom darba ċħadna lix-xitan u l-emil kollu tiegħu. U tajna kelma sħiħa lill-Alla li naqdu lilu fil-Knisja mqazza Kattolika. Għalhekk, tiġdu lid-dnub biex tgħixu fil-ħelsien ta' wlied Alla, tiġdu lill-qerq tal-ħażen biex id-dnub ma jaħkimx fuqkom, tiġdu lix-xitan li anqal u jħajjar għad-dnub. Temnu intom f'Alla l-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art. Temnu intom b'Ġesu Kristu, Ibnu l-Waħdini u Sidna, li twilet minn Marja Verġni, bata u miet u difnuh, qam minn l-imwiet u qiegħed in-naħa tal-lemin tal-Missier. Temnu fl-Ispiritu Santu, fil-Knisja mqazza Kattolika, fix-xirka tal-qaddisin, fil-maħfra tad-dnubiet, fil-qawma mill-imwiet u fil-ħajja ta' dejjem. U Alla li jista' kollox Missier Sidna Ġesu Kristu, li nissilna mill-ġdid bl-ilma u l-Ispiritu Santu, u tagħna wkoll il-maħfra ta' dnubietna, iħarisna bil-grazzja tiegħu b'Ġesu Kristu Sidna għal ħajja ta' dejjem. Let those who are to receive baptism approach with their godparents. Ramzi Paul, jina namdek fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Ramani Thomas, I baptize you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.
Dora Paula, I baptize you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amira Helena, jina namdek fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Laura Phoebe, I baptize you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Ira Mira, I baptize you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Varsha Victoria, I baptize you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Antal Stephen, I baptize you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Puspa Maria, I baptize you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Jaoyan Lisa, I baptize you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Sami Simon, I baptize you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Shafer Gion, I baptize you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Lajdin Caleb, jina namdek fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu.
Victoria Mary, I baptize you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Iravio Leo, I baptize you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Tariq Abdelaziz Augustin, jina namdek fl-isem tal-Mistier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Uliedi intom sirtu ħolqien ġdid u lbistu lil Kristu. Ilbsu din il-libsa bajda u żammuha fuqkom bla teba sa ma taslu quddiem it-tribunal ta' Sidna Ġesu Kristu ħalli jkollkom il-ħajja ta' dejjem. My sons and daughters, you have become a new creation and have clothed yourself in Christ. Receive this baptismal garment and bring it unstained to the judgment seat of our Lord Jesus Christ, so that you may have everlasting life. Parini, ersqu u għatu d-dawl l-insara ġodda. Godparents, come forward and give to the newly baptized the light of Christ.
You have become enlightened by Christ. Walk always as a child of the light and keep the flame of faith alive in your hearts. When the Lord comes, may you go out to meet him with all the saints in the heavenly kingdom. Amen. Eżis insara ġodda, intom twelidtu mill-ġdid fi Kristu u sirtu membri tiegħu u tal-poplu saċerdotali tiegħu. Issa jonqos li tirċievu l-Ispirtu Santu li ssawwa fuqna. Il-mulej batu fuq l-apostli narajt il-50 u huma u s-suċessuri tagħhom għaddew lill-Imam Din. Għalhekk intom ukoll se tirċievu l-qawwa mwiegħda tal-Ispirtu Santu ħalli siru tixbħu iżjed lil Kristu, tkunu xhieda tal-passjoni tiegħu u tal-qawmin tiegħu mill-imwiet u tkunu membri ħabbrika tal-Knisja għall-bini tal-ġisem ta' Kristu fil-fidi u fl-imħabba. Brothers and sisters, let us pray to God our Father that he will pour out the Holy Spirit on our newly baptized brothers and sisters to strengthen them with his gifts and anoint them to be more like Christ, the Son of God. O powerful God, Father of our Lord Jesus Christ, by water and the Holy Spirit, you freed your sons from sin and gave them new life. Send your Holy Spirit upon them to be their helper and guide. Give them the spirit of wisdom and understanding, the spirit of true judgment and courage, the spirit of knowledge and reverence. Fill them with the spirit of wonder and awe in your presence. We ask this through Christ our Lord.
Naħseb jixir ilhom applaus. Let's give them a round of applause. Ħuti eżiż dan l-ilma li se nroxxu fuqna ifakkarna fil-mamudija tagħna. Ejw roddu ħalli l-Alla l-mistier tagħna. Li bil-qawmin ta' ibnu mill-imwiet fil-mamudija tagħna li jkollna sem mill-ħajja ta' dejjem. You can switch, you can titfu xema bil-Malti.
You understood. Good. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox.
Il-amulej talbu l-offerti tal-poplu tiegħek biex dak kollu li kien mibdi bil-misteru tal-għajt bil-għajnuna tiegħek ikun ilna ta' fejqan ħalli naslu fil-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwaw xira tas-sew tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek. Iżda ferħ akbar inxandruha f'dan il-lejl li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għejt tagħna u l-ħaruf tas-sew li neħadnu bit tad-dinja bil-mewt tiegħu eret il-mewt tagħna u bil-qawmin tiegħu kisbilna ħajja ġdida. Għalhekk f'dan il-feħ tal-għajt imxeret ma' kull imkien fid-dinja il-bnedmin kollha jimtlew bilena u l-qawwiet tas-sema ma' setat tal-anġli jinżġulek innu ta' glorja u bla qiegħda jitennulek. Missier ħani miċċokontana nitolbuk bibnek Ġesu Kristu Sidna il-qaw birek dawn l-offerti safja u qaddisa li ġibna s-sagrifiċċju. Aħna nofruhom l-ewwel nett tal-Knisja tiegħek qaddisa u kattolika, għaddi slim ħarisa għada u mexxija mad-dinja kollha. Flimkien mal-qaddej tiegħek il-Papa Ljun, miegħi qaddej tiegħek mingħajr ma jistoqli, l-Isqof Joseph li qed jgħinni l-Isqof Anton u mal-isfijiet kollha li ħadnu jistqarru il-fidi vera u kattolika li għaddewna l-Apostli. Ftakar mulej fil-qaddejja tiegħek. U f'dak kollha li hawn madwarna, inti taf tajjeb il-fidi u r-rabta tagħhom miegħek, għalihom aħna nofrulek huma wkoll joffru dan is-sagrifiċċju ta' tifħir għall-ġid tagħhom u ta' qrabathom biex jiksbu l-fidwa ta' ruħhom u jaqilgħu is-saħħa u s-salvazzjoni li jittamaw huma wires u jittalbu xewqat tagħhom quddiemek Alla ta' dejjem ħaj u veru. Imseħbin mal-Knisja kollha f'xirka waħda ta' mħabba waqt niċċelebraw il-lejl qaddis tal-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu fil-ġisem mill-imwiet.
Inġeddu bil-qima t-tifkira tal-glorjuża dejjem Verġni Marija, l-istess Alla u Sidna Ġesu Kristu, ta' żewġa San Giuseppe u tal-Apostli u l-Martri tiegħek, Pietru, Pawlu, Andrija, Ġagbu, Ġwanni, Tumas, Ġagbu, Filippu, Bartilmew, Mattew, Xmunu Taddew, Linu, Kletu, Klement, Sistu, Kornelju, Ċipriana, Lawrenz, Krisogonu, Ġwanni u Pawlu, Kozma u Damjan u tal-qaddisin tiegħek kollha, għal-merti u t-talb tagħhom ejna f'kollox u ħarisna bi Kristu Sidna. Amen. Ilqa nitolbuk mulej din l-offerta tagħna u tal-familja kollha tiegħek. Nofru ilek ukoll fisem dawk li jogħġbok tnissel mill-ġdid mill-ilma u l-Ispiritu Santu u taħfrilhom dnubietom kollha. Seddaq ħajjitna fis-sliem, eħlisna mit-telfin ta' dejjem u għodna fil-merħla tal-mażulin tiegħek. Birek u Alla nitolbuk din l-offerta, għamel li tkun kollha kemm tiegħek, wettaqa għad-disa il-qaħħa biex isir għalina l-ġisem u d-dem ta' ibnek il-Aziz, Sidna Ġesu Kristu. Huwa u l-lejl qabel ma bata ħal-ħobs li dejn qaddisa u mbirka tiegħu. Refajnejh lejn is-sema, lejk Alla missieru li tista' kollox. Radlek il-ħajr, birek, qassam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħadan il-kalċi Aziz li dejn qaddisa u mbirka tiegħu. Reġarat il-ħajr, birek, tal id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalek mulej aħna ministri tiegħek u l-poplu qaddis tiegħek, aħna u nagħmlu dan tifkira tal-passjoni mqazza tal-istess ibnek Ġesu Kristu Sidna, tal-qawmin tiegħu mill-imwiet u tatluh glorjus tiegħu fis-sema. Nofru lis-seb tiegħek bla tarf mill-ġid li inti stess tajtna, vittma safja, qaddisa, bla teba, il-ħobs qaddis tal-ħajja ta' dejjem u l-kalċi tas-salvazzjoni bla tmiem. Ixħed fuqhom ħarsa ta' tjieba u sliem. Il-qaħħom bħalma oġbok tilqa l-offerti tal-qaddej ġus tiegħek Abel, is-sagrifiċċju ta' missierna Abram u s-sagrifiċċju li offrilek il-qassis il-kbir tiegħek Melkisedek, sagrifiċċju qaddis vittma bla teba. Fiċ-ċokontana nitolbuk Alla li tista' kollox, għamel li l-anġlu qaddis tiegħek iwassalhom quddiem l-artal tiegħek fis-sema biex aħna l-koll li nieħdu semna mill-artal u nitqarbnu bil-ġisem imqaddes ta' ibnek, nimtlew b'kull barka u grazzja tas-sema. Ftakar ukoll mulej fil-qaddejja tiegħek li telqu qabilna bis-sinjal tal-fidi li ħadu fil-Magħmudija u qegħdin jistrieħu bir-raqda tas-sliem. Ħenna għalihom mulej
Wati lilna lil-daw kolla li nstrieħu fi Kristu, ilejna id-dawl muslim. Bi Kristu sidna. Lilna l-kol midimbin għaddeja tijek, li nittamaw fil-kotra tal-ħnina tijek, għatina sem fi xirka tal-qaddisin apostli u martri tijek. Giovanni, Stifnu, Mattija, Barnaba, Ignazio, Alessandro, Marcellino, Petru, Felicita, Perpetua, Agata, Lucia, Agnese, Cecilia, Anastasia u tal-qaddisin tijek kolla. Daħħalna fil-wirt magħhom mhux għall-merti tagħna, iżda ħnina u l-maghfra tiegħek bi Kristu sidna. Bih mulejn dejjem taħlaq u tqaddes dan il-ġid kollu, timlih bil-ħajja, tbirku u tqasmu lilna. Bi Kristu ma Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Dawn huma llum li rċivew il-magħmudija u jistgħu jissejħu lill-Alla missierhom. Ejjew flimkien magħhom nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ta' kuljum matina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apposti tiegħek, inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li int trid fiha, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxin. Danu l-ħaruf talla, danu li neħid nubiet tad-dinja.
ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Chalice, please.
nitolbu. Sawa fina mulej l-ispirtu tal-imħabba tiegħek u bħalma tmajna bis-sagrament tal-għajt, hekk ukoll fit-tjiba tiegħek għamel il-koll inkunu qalb waħda bejnietna bi Kristu Sidna. I would like to congratulate our new Christians, our new Catholics. A round of applause for our new members. Welcome. You are very, very, very much, very well. Merhaba. I would like also to thank the members of the Neo-Catechumenal Way for their witness. Grazie per il vostro grande amore per la Chiesa, per la vostra testimonianza. Nawguralkom ukoll intom l-aħwa li ġeddittu l-wedit tal-Mamudija mod formali li fi soċjetà tagħna tkunu ħmira sabiħa nisranija. U lilkom ukoll ħakom ċabċifa. U lilkom il-koll li ġejtu grazzi ħafna, nitolbu ħafna għal xulxin f'dan il-jum għaddis tal-għid u nawtorizzalkom tiklu l-figolli bil-qalb. Intom uħerġin jina beriktu kol fliexkenċ kejknin bl-ilma li tistgħu toħduhom bil-barka tal-mulej illum bħala ilma mbirek tal-għajt. Intom uħerġin. Il-mulej ma'kom. Lilkom li nġbartu hawn illum għal din il-festa solenni tal-għajt, Alla li jista' kollox jagħtikom il-barka tiegħu u fil-ħina tiegħu iħarriskom minn kull tiġrib ta' dnub. U li ġedditkom għal ħajja ta' dejjem bil-qawmin ta' ibnu l-waħdini mill-imwiet u wettaqkom fit-tama tal-ħajja bla tmiem. Bħalma fakkartu bil-ġabra l-passjoni tal-mulej u issa qed tifirħu bil-festa tal-għajt. Wassolkom ukoll bil-grazzja tiegħu fil-festa tal-għena ta' dejjem fis-sema. U l-barka ta' Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu tinżel fuqkom u tibqa' magħkom għal dejjem. Alleluia, alleluia. Regina Celi.
Grazzi tal-li naqattu magħna l din ix-xandira tal-fġieli tal-Eid. Għada filgħodu nerġgħu nkunu magħkom fid-9:30 fil-Konkatedral ta' San Ġwan fil-Belt Valletta sabiex flimkien niċċelebraw l-Eid tal-qawmien tal-mulej mill-imwiet u r-rebħa tiegħu fuq is-seta tal-ħażen. Kulħadd mistieden jattendi għal din il-quddiesa importanti. Nitolbu. Grazzi Missier ħanin għax fl-imħabba infinita lejna l-bnedmin inti oġbok tibgħat fostna lill-ibnek il-waħdini. Kontent, Mulej Ġesu, li urejtna min huwa l-Missier. Dan għamiltu b'fedeltà sħiħa lejh sal-punt li kont lest tagħti ħajtek għalina. Inti s-Salvatur tagħna. Inti huwa dak li ħriġt rebbieħ fuq il-mewt għall-umanità kollha. Intennu għal darb'oħra li fik biss hija t-tama tagħna. Grazzi li naqattu magħna l din il-liturġija qaddisa. Il-lejl it-tajjeb lil kulħadd.